Atrick, kodi serious ntchito yomweyi? Tsopano mafuna ndisakhale serious? Iya koma monjeza. Serious wake ndi ameneyoyo? Tsono nanga mufuna nditani? Inonso mesa muli ndi adona abwana anu azungu mukupanga za ntchito pamenepo muli serious. Tsono ine ndizisewe. Inetu ndimaona ngati umandiuza kuti ukuyang'ana mkazi wina ufuna wasiya abiti. Tsopano nanga zogwirizananso bwanji abikwesi? Ali single oti adona angawo. Ali single. Tsono ine mzunguyu ndizipita naye kuti? Ndimpatsa chani amene? Iweyo ukafunsa kuti uzikampatsa chani, abiti umampatsa chani. Ukanena kuti umpititsa kuti, iweyo abiti umampititsa kuti. Vuto lake anthu mmangoyopera patali. Ali single oti mzunguyu ende ati afuna mamuna okuda. Bikwesi serious? Serious Atrick, serious. Talimbani mtima mwese mwayi wanu musaope. Taisani mwayi. Kapena mwina muopa chizungu kapena. Iwe chizungu chikakhale kodi umangondiphweketsa ine chizungu tusini palibe saizi yanga pakampani pano. Iwe nakhaza kuti ineyo sisi ndimatha chizungu ndibweza atandilemba ntchito. Even MSc itu nabandula 1. Yaku skulu ijatu ndiyolemba. Ikusiyana ndi iyo yankhula ndizosiyana. Koma nkhani ndiyoti ine chizungu sichindivuta. Ndeyesa nitu mwayi tangoonani nokha mzungu kusangalatsa. Kuyambira pasi mpaka mwamba mzungu itosangalatsa. Taisani mwayi Atrick. Ndi wabowo oti mzungu. Of course idi ndi wabowo. Ndiyesedi tumaheti. Amadala tangolimbani mtima. Koma siutuluka kaya? Nditulukenso ifwa chani. Nanga ndikatuluka munthu wabwerera ine kuno aziti ndikupita kuti. Tangoyankhulani muzipanga zanu inenso ndizipanga zanu endi ndikumuwuzanso kuti ufuna muyankhule apa. Tamusi. My friend here would like to have a word with you. No problem, he can speak. You can Mr. Trick, talk to me. Okay, so before it starts speaks for what I want to say, I think it's gonna say is one thing. I think it's humble to you. It's very humble yourself. Wow, I'm humble. Thank you for the compliment. It welcomes it. It's very welcome. You know, whites, especially women's doesn't talk to blacks, especially blacks people like me. So I think it humbles you. I think it humbles yourself. I really appreciate that. Yeah, and as I said it, I think I have a ask first. What? Before I start speaks, I have a ask. Ooh, you mean you have a question? Yeah. It's a single yourself. It's a single. Why would you like to know if I am single or not? Don't mind about that. It's just as I said it. It's just a ask. It's just a ask to you from me. Of course, I am single. Okay, so maybe it's a lucky boy. Me, it's a very lucky guy because me too. It's plans to be single in the near future. Oh, you want to be single, meaning you have a woman in your life. Yeah, it has wife, but it's so rude. Very rudeness at home. It's very rude, a bit very rude. It says bad languages to me, mapozo all the time. Mapozo me. What's mafioso? All he's trying to mean here is that his wife swears at him. Yes, very bad. It says every time things that stays inside my box, like says bad languages like that. Jamani all the time, like all the time she says yauzilu towards me a bit so rudeness. So it's wanting to just stop loves her so that I should find somebody. And here now it's time I says what I want to say. Like now in the conversations of you. When I was a pupil in the primary school, it's praise to the Lord Almighty. It's said to him that when it grows, I would like to marry. Yes, I can marry a black woman, but priority it's my priorities. It's white people. I love white women. So it's found you. It's single. That's when it's sat down and it's thoughts inside of my brain that maybe I should ask you out so that maybe we can have children in the home of us. Me, I be the head, you can be the tail
Yeah, sorry, you can be wives of me. Maybe, who knows the chances of this world. Hey, look, Mr. Man. I don't get whatever you are saying here. What are you saying, Trick? It says it wants you. tsopano trick olonokha inuyo mukadzimva mukuyankhula kuti chani inuyo ukulakwitsa china chilichonse ka Tsopano nanga ndalakwitsa chani? iweyo olo chizungu chimene ukuyankhula chowekha ukuti chani blokeni zizungu zosamveka. Your colleagues told because here says that it doesn't understands what it says from my mouth in this offices when I speak, so you don't understand everything I says. mungopanga ndamupitirize ndabira chakomano azunguwa nde basi sizithekaso basi pitirizani kugwira ntchito basi.